салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дастаи барселона бар зидди интиқодҳои мухлисони футбол нақша мекашад то аз вартаи нокомиву ноумедиҳои домангиршудаи чанд вақти охир берун барояд. онҳо дар бозии охир муқобили Селта ки ба даври 36-уми чемпионати Испания расомад бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст оварданд. рекордро бинед, роҳат мекунед. дастаи каталонӣ дар масири 33 бозии охир ягон маротиба дар рӯзи сешанбе ба бох рӯбарӯ нашудааст. ин одамон ҳамин хел рекордҳоро аз куҷо кофта мебароранд? дастаи барселона чунин рекордҳоро чанд соли пеш ба қавле назараш намегирифт. ба ҳар ҳол барселона дар 33 бозии охире ки дар рӯзи сешанбе баргузор кардааст дар 23 тоаш ғалаба ва дар 10 тои дигараш мусовӣ ба даст овардааст. бояд бигӯем ки ин омор беҳтарин нишондор дар премераи Испания ба ҳисоб меравад ва ба ҳеҷ дастаи дигар даст надодааст то ба чунин рекорд даст ёфта бошад. дидед боз шумо ҳамин барселонаро ҳар чиз мегӯед. мардакҳо дар мусобиқаи бозиҳои рӯзи сешанбе ҳеҷ гоҳ шикаст нахӯрдаанд. агар Месси дар барселона мебуд ин рекорди даста беҳтарин баҳонаи гирифтани туби тиллоиаш мегардид. бозии дастаҳои барселона ва Селта воқеан мисли финал баргузор шуд. ҷангу хархаша, фурсатҳои зиёди голӣ ва фишори мухлисони минбар ин ҳама фазои ғайриоддие буд ки мухлисон дирӯз тамошо карданд. бозӣ то ҳадде тезутун барпо шуд ки ҳатто баъзеҳоро бо мошини ёрии аввал аз майдон берун бурданд. бозингарони дастаи барселона Роналд Араухо ва Гави дар дақиқаи 61 дар як ҳолат бо ҳам бархурд карданд ки дар ҳамон вақт Гави ба замин афтод ва Араухо зуд ҷои худро ишғол кард, аммо баъди чанд лаҳза Роналд Араухо низ ба замин афтод ва аз ҳуш рафт. бозингари ҳариф як гоҳ аспас ки ба ҳодиса наздиктар буд зуд ба кӯмак ва ба ҳуш овардани Араухо шитофт. ҳатто дар навор дида мешавад ки чӣ хел бозингари ҳариф то охир назди Араухо буд ва дар чеҳрааш як нав ташвиш, ғамгинӣ ва таассуфхӯрӣ мушоҳида карда мешуд. барои ин амал ба як гоҳ аспас ба истилои респект минбари мухлисонро низ хомӯшӣ ҳукмфармо шуд ва ба истилои дигар паша пар намезад. мо чанд соли охир чунин ҳодисаҳоро зиёд мушоҳида кардем. қиссаи Кристиан Эриксен ва Серхио Агуэро аз охиринҳош буд. табибони даста зуд ба занбар назди футболбози уругваӣ шуданд ва чанд лаҳза барои ба ҳуш овардани ӯ талош карданд, аммо бенатиҷа. ҳатто кор то ҷое расид ки дохили майдон мошини ёрии таъҷилӣ пайдо шавад. Гави ҳам аз сараш хун мерехт, вале ҳуши ёдаш дар ҷояш буд. Роналд Араухоро пеши чашмони ҳазорҳо мухлис бо дастгоҳи нафасдиҳаки сунъӣ ва мошини ёрии таъҷилӣ ба беморхона бурданд. Камп Ноу ба хотири дастгирӣ кардани вазъияти футболбоз якҷо бо садои баланд ва такрор ба такрор уругваӣ мегуфтанд. баъди 15 дақиқаи ба беморхона рафтан ниҳоятан хабари охирин пайдо шуд ки он ҷо аз ба ҳуш омадани футболбоз ва ягон осеби ҷиддӣ нагирифтан навишта шуда буд. ба ташхиси табибон осеби на он қадар хурд дар майнаи сар будааст ва дар наздиктарин фурсат баргаштанаш ба майдон низ кафолат дода мешавад. футбол ширину ҳаёт ширинтар. дар таърихи чемпионати Англия дуюм бор аст ки дар як мавсим се бозингари даста 15 ва зиёда аз он гол мезананд. ин рекорд ҳамакнун ба ду даста рабт дорад. якеаш Манчестер Сити мебошад ки мавсими 2013-2014 яку якбора се футболбози даста зиёда аз 15 голӣ зада буданд ки инҳо Серхио Агуэро, Эдин Джеко ва Яя Туре мебошанд. акнун ин омор аз ҷониби шогирдони Юрген Клоп нав карда шуд. дар бозӣ муқобили дастаи Астон Вилла футболбози сенегалии дастаи Мерсисайдӣ Садио Мане голи ғалабаовар зад ва барои футболбоз ин 15-умин гол дар Премер-лигаи Англия ба ҳисоб меравад. бо ин дастаи Ливерпул дуюмин бошгоҳи англисе гардид ки дар таърихи чемпионат яку якбора се футболбозаш ба задани зиёда аз 15 гол даст меёбад. ҳоли ҳозир тибқи оморҳо футболбози мисрии даста Муҳаммад Салоҳ дар ҳисоби худ 22 гол дар Премер-лигаи Англия дорад ки бо ин ҳамчунин лидерии рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои чемпионатро бар уҳда гирифтааст. ғайри ӯ футболбози португалии даста Диего Жота ин мавсим ба задани 15 гол даст ёфт ва инак Садио Мане низ ҳамин қадар гол дар кулвори голҳояш замъ кард. Юрген Клоп воқеан дастаи фавқулода сохт, вале дар чемпионат ҳоло ҳамчун дастаи дуюманд. Гвардиола охирин шонсашро аз даст нахоҳад дод. квадрупл аллакай дар бозии Ливерпул ва Тоттенхем ба ҳукми фаромӯшӣ рафта буд. ҳоло гуфтаи ман нашавад. квадрупл гуфта бо як ҷоизаи ҷоми Лигаи Англия мавсимро тамом накунанд. аз ин ҷо монда аз он су ронда нашавад ки мухлисони Реал аз ханда бимиранд.
خیر اینم بهانه 100 ساله پپ گواردیولا هم تمام شد. حمله‌گر نداشت، همکنون بهترین حمله‌گر دنیا را خریداری کردند. ارلینگ هالند غیر چند جزئیات‌های خرد رسما برای 5 سال فوتبالباز دسته منچستر سیتی شد. نه این رو دیگر خیلی میگیم. ارلینگ هالند رسما 5 سال به لیگ چمپیون‌ها موند. در اصل هالند خودش مخلص دسته سیتی بوده است و برای این ما چند دلیل داریم. باز نگوید که اون مخلص بارسلونا یا رئال بود. حالا در شبکه‌های اجتماعی عکسی با پیراهن منچستر سیتی بوده هالند در سال 2008 محاکمه می‌شود و این اولین دلیل نیست که او دسته انگلیسی را مخلصی می‌کرد. هرچند محبت اول هالند از میان دسته‌های انگلیسی این دسته لیدز یونایتد بوده است. وقتی هالند 18 ساله بود دسته لیدز یونایتد با لایحه برگشت به خانه با ترانسفر نروژی آغاز کرده بود ولی زالزبورگ در این مسئله پیشدستی کرد. حتی عکسی هست که وقتی هالند در زمان بروسیا بودنش با شورت و یا پیراهن دسته لیدز با تمرین آمده بود. از خردی‌های این فوتبالباز عکس دیگری است که چخل او با برادرش در تن پیراهن دسته منچستر سیتی را دارد. اون زمان پدر او آلف اینگ هالند در دسته منچستر سیتی بازی میکرد و شاید سبب به دسته سیتی پیوستن فوتبالباز محض خاطر پدر باشد. هرچند با فرضیه من پولهای کلان شیخ منصور اولاترند. عکس دیگر هم است که سال 2014 ارلینگ هالند از منبر میدان فینال جام لیگ انگلیا را با اشتراک منچستر سیتی و ساندرلند تماشا میکند. باز در عکس دیگر ارلینگ هالند همراه پدرش در سال 2017 بازی منچستر سیتی را با فینورد در دوره رقابت‌های لیگ چمپیون‌ها تماشا دارد. حتی در یک گروه مخلصان نروژی دسته منچستر سیتی خود ارلینگ هالند اعضا بود و با اطلاع خودش از این گروه به خاطر برآمد که اونجا سوال‌های زیاد به سراغ فوتبالباز از جانب مخلصان روان میشد که در نهایت او گروه را ترک کرد. این خبر خوش برای مخلصان سیتی و خبر خیلی بد برای محمد صلاح، هری کین، کریستیانو رونالدو و چند کسی دیگری که در حق توپ طلایی سوختند. لیونل مسی سفیر عربستان سعودی می شود. دیروز فوتبالباز نابغه به کشور عربستان سعودی پرواز کرد و سببش اشتراک در یک چوره‌بینی مربوط به معرفی خود او همچون چهره سیاحی مملکت عربستان بوده است. احمد الخطیب وزیر سیاحی عربستان سعودی درباره آمدن فوتبالباز اظهار نظر کرد. من شدم که لیونل مسی را در عربستان سعودی استقبال میگیرم. ما خرسندیم که شما با ثروت‌های نادر بحر سرخ شناس میشوید. موسم جده را تماشا میکنید و از تاریخ قدیمی ما شناس میگردید. این اولین سفر مسی با پادشاهی ما نیست و آخرین نیز نخواهد بود، گفته است احمد الخطیب. برای معلومات موسم جده یک جشنواره سیاحی است که در عربستان سعودی از ماه می تا ایون برگزار می شود. در جریان آن در سراسر کشور تقریبا 2800 چوره‌بینی برگزار می گردد. اکنون یک چیز دیگر را یادآور می شوم. سال 2021 لایحه مذکور سراول به کریستیانو رونالدو پیشنهاد شده بود و طبق وعده عرب‌ها هنگام همکاری رونالدو با این لایحه قرار بود به بودجه مملکت پرتغال 6 میلیون یورو پرداخت کرده شود. با سبب‌های نامعلوم رونالدو از این پیشنهاد دست کشید و آنها زود به لیونل مسی مراجعت کردند که با آرژانتینی به قول کارها پخت. پول بوی خوشرو ندارد لیکن خیلی زیبا است، نه؟ با همین تمام. تا دیدار، خیر.